wakati mzee wangu amefariki. Mwanaume nyumbani mkubwa amebakia ni mimi. Imenibidi nianze kuhaso. Nimeanza mwanzo and then na mimi nikapata shida, nikafanya ajali. Pesa ndogo zenyewe nilikuwa nimepata nikaenda kujitunzisha, nimevunjikaga. Ndo nikaanza kusema acha nianze kuuza nguo pole pole. Nimeanza kuuzisha nguo moja moja. Nachukua nguo napeleka kwa mshikaji ni support mpaka penye nimefika leo, alhamdulillah. Kila siku mwanzo unakuwa mgumu. Kila siku ukianza business mwanzo unakuwa mgumu. Sasa kitu chenye nadhani kakumbusha kama ndugu mwenzangu, kama unafanya business yoyote, usiwahi ku give up. Usiwahi ku give up hata siku moja. Fanya kitu unajua kama kesho kitanisaidia mimi. Na ufanye kitu chenye kwanza umependa. Usifanye kitu kwa sababu unaona Ibi Brown amefanya hivi, achana mimi nifanye. Na fanya kitu kwanza unakipenda. Nadhani Mwenyezi Mungu atakusaidia. You already know beautiful people on the mic against me, one and only Janice for sure, aka Cream Boy, aka Mr. Dream. So hate no one, live humble, think positively, believe in you, be grateful and never give up, just focus on yourself. So bakunzi ba ukuri complex. Today ukona na biba promising zene kuzanda batamwe imizigo ndabatamwe ibiganiro bimeze neza. Ndutumira abantu bagiye batandukanye. Nimumbaze impamvu mwino misi nashingiye kuba ndiko ndatembera abajene bagiye batandukanye ko muribona turi muri bayitwa zone drip zone for sure niko fashion yitwa twatembera umujene ngaha muri ville nyene akote ya Le Parisien. Twamutembereye ugiye tuganira byinshi bigiye bitandukanye, afise shop nziza nkuko mubibona, muragenda mubibona. Cyo bitwa kurondero karonka kabisa ukiri muto. So tutarandiranye reka tumaye twakire umutumire wacu amanza twidondore tumumenye, munamenye impamvu twamugendeye, mumenye impamvu turi muri shop yiwe, mumenye impamvu twamugendeye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Turazi kugwaruka mwino misi tuko turatera imbere, tutezwe imbere n'impano zacu. Hari beshi bagira impano bakibaza yuko impano doshobora kubesha, impano ashobora kubesha kandi impano yawe iyo ari yo yose irashobora kugira iki kumariye cyangwa irashobora umuryango runaka ishobora kukugururira. Rero yamufise talent, ufise gukora, ufise gushiramo ingovu, witeze imbere, ungere uteze imbere igihugu n'umuryango wawe vamo. So bila gukawia sasa reka tumaye twakira umutumire wacu. Brother, yo, what's up? How you doing? I'm alright. How about you? First of all, acha tukombe usalimia abakunzi bacu ba kuri complex. Hello, my name is Ibrahim or Raphael. Also my friends call me Ibi Brown. Yeah, nagira ndabaramuse. Nashukuru sana kwa kunikumbuka na kuniwazia mimi. Kabisa. Bakunzi bacu no musi rero Igiswahili mwegere hafi Cyongereza nico zazaganira cyane no musi kuko umutumire wacu bivangira n'ibihugu byinshi yaratembereye, byose turazongera tubimenya, turamenya parcours yiwe, turamenya ugira shike kuri shop cyangwa se ugira shike ku byose kuno musi byagenze gute, haso yari imeze gute, muri rusange ubuzima bwe bameze gute bro. First of all, acha ndikulize hii swali moja kwanza. Tunaona abajeni ba kino gihe turabona ko hari benshi usanga bafise ama talent, so many talents mugabo ugasanga bara nta effort bashiramwo like kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Uno musi wewe ukaba like ufise big shop hano mu gisagara, ngabo mbika abajeni benshi batandukanye, abastari benshi bagiye batandukanye bagukurikirana kuri TikTok, barabona ibikorwa noneho byose birivugira. So today tukavuza ati reka nakuyumviriye ko bavuga ati umujene ndabona arakoma kandi umujene azanira imeze neza, turaza kumenya byinshi bitana kuri wewe. First of all, nigero wamenye ko ufise yo talent yo gushobora creatinga like style, bavuga ati no musi outfit ni ndashobora kuyambika umuntu kuno nikipanga hivi itamtoka hivi na hivi. Cha kwanza naweza nikasema kwanza big shout out, appreciate kwa kunifikiria. Kama gisi umesema umejifikiria kufanya kitu na mimi, nashukuru sana. Cha pili, nadhani kama watu wenyewe wanamjua babangu amekufa. Ameshawahi kufa, so na babangu alikuwa anapenda kuvaa sana. Sasa vitu vya kuvaa nadhani vimetoka
naweza nikasema idol wangu ni baba wangu. Time mzee amekufa nilikuwa sina kazi. Ndo nikaanza kusema acha nianze kuuza nguo pole pole. Nimeanza kuzisha nguo moja moja. Nachukua nguo napeleka kwa mshikaji ni support mpaka penye nimefika leo, alhamdulillah. Wow. Ni IB Brown, this time around bivaye naho ugeze ukora ibikorwa maze imisi myinshi ukora, like tumva ko wahereye hasi utanaza impuzu imwe, but this time around ukaba like waruguriye big shop. Turakene kumenya yari haso imeze gute ico gihe, like ko tumva byari bihe bitabikoroheye kubura umuvyeyi, but ukomeza guhasorengura na fighting kugira ngo no munsi uburi ubona munsi. Turashaka kumenya rero yari hasi imeze gute, apa yuko warutangwe gukora no munsi kaburinga. Turakene kumenya like deeply what's the hustle kugira wisange ngao no munsi. Ilikuwa nimepitia wakati mgumu sana. Nimepitia wakati mgumu sana. Ndio tunataka kujua sasa. Wakati mzee wangu amefariki, mwanaume nyumbani mkubwa amebakia ni mimi. Imenibidi nianze kuhaso. Nimeanza mwanzo and then na mimi nikapata shida, nikafanya ajali. Pesa ndogo zenyewe nilikuwa nimepata nikaenda kujitunzisha, nimevunjikaga. After hapo nikapatana na bosi mmoja ananijua, amenisaidia sana. Nashukuru Mungu, amenipa pesa ndogo. Hiyo pesa ndogo amenipa na mimi nikaendelea na pambana. Alikuwa ananijua. Nimepambana sana bro, nimepambana sana, na ndio maana nikionaga jeni mwenzangu sipendagi kumuona analala ama naenda kukaa kwenye maligala. Napendaga si yote tuwe the same. I mean, parce que jeni mwenye atakuwa mkubwa kwa mwingine, no, si yote tuwe, yani tuwe kitu kimoja. Tupambane juu kesho yetu ikuwe nzuri, tusaidie familia zetu. Tusikui na warafiki tu wa club wa kufatana stories za wanawake, no. Tuwe warafiki wa kushauriana. Tufanye kitu chenye kitatusaidia. Maybe nikikuletea hichi kitu utanisaidia. Ndio gisi tunapaswa kuwa sisi wa jeune. IB Brown turabona like nowadays hari ibintu bimaze sama ama video agumaja out yaba bari empty aba store, like aba make bamwe twumva ngo batwawe n'abashuga mami. Hizo sura nazo ma social media hivi. When ubonye ivyo bintu like vyagira gute? How do you feel like when you see the videos out, everything out, and like sangari ibintu biri bitari tranchana, like I mean how kumuntu umuhasla uzi like hasukuno yari imeze ukuntu wapambanye kufikiria hapa, lakini ukabona ari abajene bashaka kuba ta esprit bashira mugira biteze imbere, kuri wowe uvyakira gute? Obviously unapaswa kusikia kwanza vinauma, uone mwanamke mwenye mnajuana amefanya video ya hivyo. Vinauma sana. Inaonekana kama wanamke hatuna shida kufanya kazi. Lakini kama unajua unafanya kazi, sidhani kama unaweza kufanya hicho kitu. Kama una kazi yako na pesa yako ndogo, unarizika na chenye unapata, sidhani kama hivi inaweza vikatokea. Mara nyingi ukutani wenyewe wanafanya hizo video kenshi zora. Watu wanafanya hizo video ni watu wenye wanapenda maisha mazuri alafu wafanyi kazi. Lakini kama unafanya kazi unapata kidogo chako, sidhani kama inaweza ikatokea kabisa. Haiwezekani. Ndio. IB Brown turabona like marandaba ma TikTok zawe like usanga ari kwa video menshi, ibintu bishashwa waze nyine naho abantu babibona batora gushorera, none babone yuko akorera nganyine tout juste impande ya Le Parisien. Bayitwa Galerie Kaze ni muri flow ya nyuma. Muze mumufikiriye umujene tumusupporting. Asanzwe office yarateye imbere ariko arakeneye indi etape, arakeneye kumva dufise ari yindi drip zone iri Ngagara, iri Ngozi, Ruguru, Birimani, hose tumusupporting umujene iteze imbere. So my G, acha ni kuri izi swali. Turabona ko like hari kuntu you don't say success. When you get success, abaji usanga mukota, usanga kubika sabe no nyivyo. Zari challenge zari zimeze gute ko turazari usanga bigoye like kuntu umujene uteye imbere muri benshi bakabona uri
ku yindi level hari ukuntu usanga batavyakira bien ugasanga muhira iki usanga ari ukundi kuntu ubuzima buhindutse izo channel zageze kukuba ko uriko like uriko growing up muri boza ukora zo kwambika abantu bimeshanitokea na jendo umuntu akunda kuishira hasi cyane cyane. Sasa nikiona mtu mwenye ananiletea shida, I mean anataka kufanya vitu ya mabifu, mimi najishushaga na mfuata. Bro, kama nimefanya kitu wrong, siko perfect, sorry. Wala kuna watu wenye hawafurahi maendeleo yako, ni kawaida. Hata na wewe unajua kuna watu wenye hawakupendi. For sure. Lakini mimi niko mtu mwenye najishushaga kwa watu sana chane bro. Mwenye ananichukia ni na Mungu wake, lakini mimi sioni mtu mwenye naweza nikasema eti namchukia wala nini, kwa sababu tuko chini ya jua. Mungu ndo anatoa riski, so for sure ni kufanya kazi tu, lakini vitu ya mabifu hapana. Mimi uko siku wala mtu kunichukia, ni yeye mtu amependa, uko siku kabisa. Wow. IB, natani nijue iswali kunyumba mama yako aikara kubona no musi uri ngaha, ndashobora kwa rimwe na bimwe ufasha, I mean ufasha muhira, like mama abibona gute yabona no musi uri ngaha urateye imbere, waruguriye shop yawe urateye imbere, witeje imbere ukire muto, muri family babibona gute, I mean mom cyangwa se abandi muri family babibona gute, bivanye n'ukuntu bari bazi ku buzima bwagire bumere nabi ariko urakora sana kugira no musi ushike ngaha? Mama wangu ari proud of me, choni chambe. Mama wangu iko proud sana na mimi sana. Kwa sababu sijamfanyia kitu kikubwa, lakini kile kidogo chenye namfanyia anarizika. Na anarizika sana, ananiombea dua. Na familia sio kwamba eti ngo naisaidia familia, no. Lakini kuna baadhi ya familia hata kama sisaidii, chenye tunafanya inatosha. Lakini kikubwa mimi nakuaga nalia na mama na familia kidogo chenye napata, sio kwamba eti niko na vingi. Kidogo tu chenye nikipata nasaidia familia. Wow, that's nice for sure. So my G, pako neno na president yavuze, imbona kazoza like gutegura future ya iri bien imeze neza. When yumvise iyo jambo kabona ngaho uri uno munsi, nikiye kintu wibonamo, like nikiye kintu bikurafasha kugira ngo igihugu nawe ugiteze imbere? Kuko guteza imbere igihugu so gufata ubaka ibintu bizofasha abantu benshi, cyangwa se gufata ngo ukora ikinakiri, ariko mu kintu cyose uburi ngo ujya uteza igihugu imbere, like nko kuri hanko ku kwezi nga imisi sijui kama ni nifasi yako au sijui, lakini mu buryo cyangwa ubundi urafise ukuntu uteza imbere igihugu. Mbega muri wowe nimbona kazoza nihe future, nihe dream ufise kuburi ngaho no musi? Yariyo dream yavuga ati nzogarukiza ngaho, cyangwa hari indi dream iri big kusumba ngaho no musi? Of course niko na dream yenye, ibana dream yangu bado haijakuwa reality. C'est comme ça ndio kisha nasema, right? Yeah, for sure. Dream yangu haijakuwa, yani mimi naona kama bado, yani hapa nadhani kasema sur 10 naona kama ningaliki M3. Wow. Na mara nyingi naonaga mimi natembeaga nchi tofauti. Bro, sisi BJ tungaliki, hata kama maisha ni magumu lakini tunaishi vizuri bro. Tungaliki tunaishi vizuri. Nchi zingine mimi East Africa nzima nishaifika. Nishaitembea. Bro, Burundi ndo tungaliki tunaishi vizuri. Ungaliki una haso, unazoka auzi ukitumika vizuri, siko yuzi kaisha kupata hata 20k au 30k. Lakini nchi zingine unazoka tembea usiku wote na 10k usipati, siku nzima inaisha na 10k au kupata. Damn. Unasikia bro? So mimi naona kwa hapa gisi mimi ngaliki hapa, najua nitafanya kitu kikubwa sana. Sana, trust me. Trust me. En fait, like nushaka kuvanga, ushaka gukorera ngaho ukora ibintu binini uteze imbere igihugu. Na nikienda nje ya nchi nitaenda kutembea tu, lakini ma business yako ni hapa. Business zangu ni hapa. Wow. Abajene muri hehe muri commentaire ndababone murumva ivyumviro vy'undi mu jeune, kwa abandi ba jeune usanga ariko barondera ama visa yo kuja hari na hari, lakini sio vibaya. Najua wengi wanazoka wakajidoga wakasema huyu fala huyu kwa nini? Lakini
hata mimi niko na shida ya kwenda nje, lakini sana nitumikie kwanza kwetu. Nifanye kitu kikubwa kwetu, then naweza nikaenda. Wow. Yeah. Wow. So bakunzi bo kuri Complex ndibaza muri ko murumva bigiye bitandukanye tuko turaganira like yatubwiye uko byatanguye na haruno munsi uko mwagiye mubibona. Reka tuze turavuga ivyizaho bire tuze tura like tureke kuza turigumiza mu majambo tuze twemera ko umuntu yakoze umujene murabona ni muti imbere yanyu ariko none ibintu amaze gushika ko ni binini. Why not tutafise natwe kwiyumvira yuko like nyamba akora show yambika abantu, nyamba no musi na uri mu footballer, nyamba uri mu artists, whatever nyine byo gukora byari byo byose urashobora gukora ukiteza imbere. So my G, reka tugaruke muri career yawe, dusangize experience yawe. Experience I mean tunakora shop kunda kwakira abantu bishoge batandukanye, nabonye ryara ama challenge yakireka ikarakorera nga ndahaza abana ba star benshi noneho ashaka kumenya iyo experience yari meze gute utanga gukora ukabona aba star ukora baronka wambika ko turazi ko ari bo bantu bafasha abantu kugira bagire promotion ibintu byabo kugira like bishike kure. Yari experience imeze gute gutangura kwakira aba star? Niwe mu star kwanza challenge ya mbere ndagoye no mu star yatanguye kuzanga ati IB Brown wananipatia drip hii hapa hivi. Mtu wa kwanza mwenyewe ameanza kufika hapa nadhani ni Sadbi. Wow. Sadbi ndo mtu wa kwanza mwenyewe ameanza kunisupport. Wow. Na that's nice. Kazi yangu ndo imenifanya na wasanii wengine wanakuja pole tu. Fizo amekuja, Dramati, Madiba, ni wasanii wengi. Wow. Washafika hapa. Hadi wasanii wa Tanzania, kina Chino, kina Mr. Blue. Wow. Wote tunafanya nao kazi. Ni kutokana gisi wewe mwenyewe kwanza unajishika, unajishusha na kufanya tu kazi yako. Usiogope eti huyu ni msanii acha nimpe bure. Fanya kazi yako, umuoneshe kama unamheshimu. Nadhani kila kitu kitakuwa sawa. Kabisa. IB Brown, acha nikuulize swali. Tubezi kushora kuba ufise talent like ayuko sanga na discipline ufise, na patient ufise, like na consistency ufise, usanga ibyo ntabyo ufise ntibigo kandi abyo tuzi bi characterize umuntu afise talent kandi ashaka gutera imbere. Kandi turumva like aba afise ama talents atandukanye bagiye baratera imbere baratanga izo conseil. Kuri wewe bivanye n'ibihe bitari byoroshe buri umuvyeyi na yahe mabanga wakoresheje like ma secrets like kusema hivi nitapambana hivi na hivi ndatumika hivi na hivi like naye ma secrets wakoresheje kugira ngo uno musuburinga? Kitu chenye kwanza nimetumingisha cha kwanza ni discipline. Umemaliza kusema adabu. Na cha pili nimejishusha. Sijali eti kama nakushinda ama mimi unanishinda, mi still najishushaga tu sana. Kama naona kuna kitu chenye nitatoa kwako nitakufuata nijishushe, utanisaidia tu. Hata wewe leo umekuja hapa inabidi nijishushe na utanisaidia wewe. So mimi najishusha sana. Kabisa. Yeah. Wow. Wateja wangu wenyewe pekee wanajua. Wow. IB Brown, tutarazi ikiganiro nashaka ndakubaze kuba ngaho no munsi ufise kibanza kinini, ufise like shop isa neza imeze neza, ndashaka kumenya nkundi mu jeune like yo bayikaratangura nkuko ukuratangura like I mean rikarakora rikarapambana ngira nawe ariko yotera imbere kuko turazi ko benshi bitangura uko nyene adanaza impuzu imwe impuzu zibiri kesho kumva ngo yuguru ya hanari uno musikaba ufise shop nini. Shaka kumenya nk'abo ariko baraduga ubu nihe message ushobora kubaha like ni keke bakwiye gukora kugira ngo today canke muri future nabo bazuba abantu bakomeye? Kila siku mwanzo unakuwa mgumu. Kila siku ukianza business mwanzo unakuwa mgumu. Sasa kitu chenye nadhani kakumbusha kama ndugu mwenzangu, kama unafanya business yoyote usiwahi kugive up hata siku moja. Fanya kitu unajua kama kesho kitanisaidia mimi. Na ufanye kitu chenye kwanza umependa. Usifanye kitu kwa sababu unaona IB Brown amefanya hivi, acha na mimi nifanye. Na fanya kitu kwanza unakipenda. Nadhani Mwenyezi Mungu atakusaidia. Wow. Yeah. Ukisali, ukiomba Mungu akujalie katika kazi yako,
na Mungu kabisa ni mtu mwenye anasikiaga kila siku. Sana. Lazima atakusaidia sana tena sana. For sure. Yeah, for sure. IB, tuko turezi kiganiro hari umurundi. Uriko urakora cyane ugira witeze imbere, uteze imbere famille yawe, ose uteze imbere n'igihugu cacu. Abadi badukurikiranye, abarundi kazi bari mu bigiye bitandukanye, ariko baragukurikirana. Kuri wewe ni message ashobora kubaha kuri wewe bivanye na shop yawe cyangwa se bivanye niyo ushaka gushika uruze kubaha genda babwiye contact yawe bashobora kurondera ko location ayibahaye aho bari ariko muri description ndaza kubaha contact yawe nawe uza gukora byose ndabibaha muri location kugira dutezanye imbere. Maji nshaka uhe message bari badukurikiranye muri rusange like ariko barakora abasanzwe bafise aho bageze ni message oba kugira ngo dusuze ikiganiro na nayo uko turakora cyane kugira turabe ko igihugu twagiteza imbere. Guys, don't sleep. Guys, don't sleep. Tusilali, please, tusilali. Tuachane na makundi, tuachane na vitu wenyewe havipendezi. Kazi ni kazi, njoeni tufanye kazi. Tufanye kazi. Tumeletwa hapa juu ya kufanya kazi ili tusaidiwe mama zetu, familia zetu. Kikubwa sana chenye naomba tusilali. Yeah, tufanye kazi ndio kitu naomba. Kabisa. Yeah. IB Brown. Acha nifade umuda. Ndagushimira sana kuba narakwandikiye munisi we Miranda kwa approaching uremera. Reka ndagushimire ko batwakiriye ko batwenga muri kino kibanza ciza. I hope ko next time tugokeneye zokoronka wongeye kugura nk'ibindi bishop byinshi bwati IB Brown ni nguyu wa mujene twakona ikiganiro ya day uyu munsi raba hageze je nivyo ndakwifuriza my G tukomeze utera imbere man keep it up. Bakunzi bo kuri complex nikamfata no mwanya ndabashimire kuba mwadukurikanye du début à la fin. Cyari ikiganiro ciza nubwo kitari kinini ya cyane ariko ni ikiganiro kimotivant ikiganiro like gifasha kikongera kikana courage twegugwaruka dukore n'umujene ngaya bivuze no gukora don't sleep duse gupambana kugira ngo bijye twishaka gushika ko tubishikeko nubone nakakora ikinyi ushufata rero uba mutaye wose warufise ngo giye muri cyo kugira ngo mbere nka naka ushobora kufisa ikindi kintu ukunda ukagisponsorizamwe ariko naje gatera imbere nawe ugatera imbere dukore twiteze imbere igihugu ni cacu igihugu ni ciwacu twebwe nyene nici wacu twebwe nyene I repeat nici wacu duse gukora reka ndabashimire nawe utamunda ibiganiro even utarakora subscribe kuri TV yacu ntuzozura renga ndakoze subscribe big shout out. God bless you.